maga ang'ichwelo ka waketo tenge wechego mag budget en ni ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga oramoni twak kama biro e kind ODM gi UDA biro neno ni pok mag lemo otim amodhi. Oburu olero ni twak makamano biro nyuolo olemo makare kendo okweyo johera duto mag ODM mondo chung kanyakla maonge pogruok. Oburu ne olero magi e kinde mane orado kod josiasa mawuok e kaunti ma Taita Taveta mabende ne ochopo ire mar sumo pache e wi gigo mosebedo ka chandogi e chamano e gwengego kata e gwenge makono. Dr. Oburu Oginga. Kile mimi naombanga saa yote na watu wengi wamenilaumu ni hii party lazima ikuwe pamoja. Taita Taveta ikuwe pamoja. But hata main party lazima irudi pamoja. Hiyo shida ni yangu nasema kwa ajili hizi vitu mnasema yote hata vile UDA inaingia katikati yetu vile broad base ina favor wengine na favor ODM ni kwa ajili hatuko pamoja. Nilikuambia tuliingia kwa dirisha. Lakini sasa tunaendelea tunataka kuikaza tukiendelea mbele tukiongea tutafanya coalition. Ile coalition tutakuwa naye tutagawa 50-50. Hakuna kunini. Hiyo ndio sasa itakuwa ni real power. Ndio tunataka kuwa ndani tufanye pamoja. Na ikiwa tumefungwa kila kitu tutanegotiate mpaka hata hiyo ya presidency tutanegotiate. Tunataka watu wengi, tunataka watu wakuje kwa chama na tunafanya kazi pamoja.